Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala muhtar olsun, Peygamberimizge salavat şerifeler olsun. Allah Teala yollarımızda hayırlı kılsın. Her barşamızda faydalı söz, dünya için, ahiret için faydalı söz, faydalı fikir onlarga nasip kılsın. Elhamdülillah, Allah Teala'nın yurtuna bir yılda şuşunda yıllarımız hayırlı olsun. Hem günahlarımız keçirilüge sebep olsun. Müslümanlar birge yığılıp Kur'an okusalar, Allah Teala turunda yaşasalar, onda da sakine iner, sakine yani tinchlik, iminlik iner. Hem de şundan toralganda onların günahlarından paklanıp, çistaranıp toralarlar deyip hadistekiler biliriz. Şuşu en birinci aytip teskile şuşu sentyabrda, 1 sentyabr şoy bit İslamda bulan şuşu korkunç vakıya hem koy vaqtda indi İslam bilen beylerge beyler ko'rsatu ilgirek var idi. Hazır indi Allah'a şükür televideniyede de onday birler ko'rsatilmay. Hem elbette indi İslam bilen terrorizm to'g'ri kela olmuşlar bit. İslam degende şuluk selametlik, selam sözünü alınmışlar bit. Selam, tinchlik, iminlik sözü şulay bit. Indi İslamski terrorizm degeç indi o'zi imin, o'zi noşarlık. Indi ikisi bir-birsine to'g'ri kelmaydi. Hem elbette indi koy bir kişiler noşar niyetlerin İslam dini bilen beylep şuşulay ko'rsatirga tiriler. Lakin Kur'an'da ayet var şulay bit. Ayet var kimdi? Bir gayipsiz bir kişini o'tirsa, bütün yer şarındagi kişini o'tirgan gibi bo'lardi. Bir gayipsiz bir kişini o'tirsa, bütün yer şarındagi kişini o'tirgan gibi bo'lar. Yani şuna zo'r gunoh. Necha 7 milyarddan ortiq şulay bit kişini o'tirgan gibi bo'lar. Hamda şulay davomida kim bir kişini isen qoldirsa, bir kişini o'limdan olib qoldirsa, bütün yer şarındagi kişini isen qoldirgan gibi savobda bo'lardi. Hem de elbette İslam dini ko'zliginden de qaraganda şuşu gayipsiz kişini o'tiruvchi şeriat bo'yicha o'tiriladi, o'zi o'tiriladi, yoki umrlikka turmaga yopilarga tegish. Hem de elbette İslam dini iminlik hatta mana olg'a tabada anlaşılır. Va'z davomida kishilarga gina tugul, hatta endi hayvonlarga qarata da marhamatli bo'larga İslam dini undi. Elbette onun uchun ilim olup kerak, bilim olup kerak. Şulay mana Radif Hazret aytib o'tdi, 1 sentyabr maktablarda, institutlarda, universitetlarda bilim oluna başlayı şulay bit. Şulay oldu mescitlerde sentyabr davomida oktyabrdan okullar başlana. Hem İslam dininde bilim alığa, ilim alığa zor o'rin berilgan. Şundan da anlaşılar, en birinci Kur'an ayeti İkra deb başlana. İkra yani o'qi deb, yani o'qirga, ilim alırga, bilim alırga ündep birinci ayetler indi. Hem Peygamberimiz ilim alının savabları turunda hadislerde anlatıp, eğitip, jitkirip kaldırdı. Bir mübarek hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, ilim alu her bir mü'mine xotin qizga farz bo'ldi. Yani mü'min yani imanlı şulay bit. Kishi endi iman keltirgandan so'ng bilim alırga tegish. Ne uchun deganda şuşu İslam dinimizin tertibi var. Nerse haram tıyılgan, nerse farz, yani nerse o'tirga tegish. Şul ayberlarni albatta endi
Укымышы, үйренмеше генә кеше белә алмый. Һәм шул әйберләрне өйрәнер өчен кеше белем алырга тиеш була. Белем алырга тиеш була. Икенче хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем белем алырга дип чыкса, гыйлем алырга дип чыкса, аны хөрмәт йөзеннән фәрештәләр канатларын җәеп торалар ди. Фәрештәләр канатларын җәеп торалар, гыйлем алырга дип чыккан кешегә хөрмәт йөзеннән. Һәм инде җәмәгать тарихка карасак та, Адәм алейһиссәламны Аллаһ Тәала бар кылды шулай бит. Һәм Коръәндә әйтелә, аңа ди бөтен нәрсәнең исемен өйрәттек ди. Bütün нәрсәнең исемен өйрәттек. Ягъни дөньяда булган bütün нәрсәнең исемен өйрәттек. Һәм инде фәрештәләрдән сорагач, инде фәрештәләр шушыны белмәделәр. Һәм Адәм алейһиссәлам теге экзамен кебек бер яктан шулай бит, bütün нәрсәнең исемен әйтеп чыкты ди. Әйтеп чыкты һәм инде Аллаһ Тәала әмре белән һәм инде менә шушы Адәмнең белеменә хөрмәт йөзеннән шулай бит сәҗдә кылдылар. Сәҗдә кылдылар һәм инде менә бу көндә дә кем белем алырга дип чыга, фәрештәләр хөрмәт йөзеннән канатларын җәеп торырлар ди. Җирдәге күктәге әһелләр аның өчен дуга кылырлар ди. Җирдәге күктәге әһелләр, ягъни җирдәге шул инде фәрештәләр, күктәге шул фәрештәләр шулай бит. Һәм инде шул кошлар, җирдәге bütün мәхлуклар, хәтта ди елгадагы балык ди. Хәтта елгадагы балык икенче риваяттә кырмыска дип килә. Һәм монда да җәмәгать аның инде хикмәте бар. Аның хикмәте бар. Ни өчен дигәндә, белемле кеше, иманлы кеше кешеләрнең генә хакын түгел, хәтта инде шушы хайваннарның да хакын үти. Шулай бит. Мисал өчен кичкенә генә кырмыска кем өчендер инде ул сытып китәргә дә мөмкин, шулай бит, изеп китәргә дә мөмкин. Шул ук иманлы кеше, белемле кеше белә, Аллаһ Тәала күреп торганын, Аллаһ Тәаланы белеп торганын, Аллаһ Тәаланы ишетеп торганын һәм инде кыямәт көнендә җавап бирәсен белеп, шушы кичкенә генә кырмысканың да хакын итәргә тырыша. Менә шуның өчен хайваннардан да хакын үти, шулай бит. Шуңа күрә шушының өчен bütün мәхлук, ягъни хайваннар, кошлар шушы кеше өчен Аллаһ Тәаләдән дуга кылалар, Аллаһ Тәаләдән истигъфар сорап, ягъни аның гөнаһларын кичерелүен сорыйлар. Дәвамында әйтә, гыйбадәт, галимнең ди гыйбадәт кылучыдан үстенлеге йолдызлар алдындагы айның үстенлеге кебек ди. Гыйбадәт кылучы, ягъни гади кеше, инде кемдер инде күпмедер белемне ала да, шуның белән гыйбадәт кыла. Инде кемдер шушы гыйбадәтен дә кыла, шулай бит, гыйлем алуны дәвам итә. Һәм шушы галим кешенең гади гыйбадәт кылучыдан үстенлеге йолдызлар алдындагы тулы айның үстенлеге кебек. Ягъни инде аерылып тора, шулай бит? Аерылып тора, үстенлеге күренеп, инде зур булып, якты булып аерылып тора. Галимнәр ди пәйгамбәрләрнең варислары. Ягъни пәйгамбәрләр шушы гыйлем өйрәттеләр, кешеләргә белем өйрәттеләр. Һәм шуларның дәвамчылары, варислары, галимнәр шулай бит, алар да кешеләргә динне өйрәтәләр, хәерле гамәлләрне өйрәтәләр. Һәм инде шуңа күрә аларның дәвамчылары булып калалар. Һәм пәйгамбәрләр динар, дирхәм калдырмадылар. Ягъни аларның максатлары байлык җыю, шушы дөнья байлыгын җыю булмады, шулай бит. Менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне дә карасак, кай вакытта аңа иртә белән күп байлыклар килә иде. Закат малы булсын да, бүләкләр, күп бүләкләр алып киләләр иде. Ләкин кичкә ул аларны таратып бетерә иде. Әгәр инде шушы килгән бүләкләрнең
boylıklarından bir ülüşünü üzerinde kaldırsa da indi o büyük boy kişi bulur idi. Büyük boy kişi bulgan bulur idi. Lakin indi onun maksatı, tüp maksatı peygamberlik vazifası o kişilerinin dinge kilirleri için, kişilerinin imanlı, şu dünyada bəxtli, hamide ahirette bəxtli bulup cennetke kirleri için o bütün kişinin koydu. Hamide dinar, dirham yani boyluk jiyo bulmadı peygamberlerinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de vazifası hem kimdi ilimge erişse di, ilimge erişse o zor mersele erişken buladı. Zor otuşka erişe yani bilim alıp kişi şu peygamberlerinin kolgan boyluk şulay bit boyluk şu ilimge erişe hem zor eybirge erişken buladı. Bir vaxtını Abu Hurayra aytdı radıyallahu anh siz bundan yolda aytdı siz nişe butarasınız bundan değil onda değil Peygamberimiz mescidinde bir boyluk taratalar bitti. Şundan sonra kişiler yürüdüler hem indi barsalar onda indi boyluk taratuşu kurmediler hem indi onda indi Kur'an okuylarıydı bilim alanlarıydı şöyle bir hem indi Abu Hurayra'dan soradılar onda bir topmadık biz boyluk taratuşunu diye Abu Hurayra soradı onda değil Kur'an okuşular, ilim alışılar, bilim alışılar var idi mi diye indi var idi dediler. Yani bu bitinde peygamberinin boyluğu, bu peygamberinin boyluğu şunun torunda ettim bit sizge deyip Abu Hurayra onlara anlatıp verdi. Şulay yok, ilim alının üstünlüğü torunda hadislerde bir süyündürüp bile kimdi ilim alırga deyip çıksa her adımı sayın bir yıl namaz okugan, bir yıl uraza tutkan ecir sevap olur. Her adımı sayın. Alim yanına barışlar, bilim alırga deyip baro, bir adımı sayın, bir yıllık uraza, bir yıl namaz okugan sevap. Bunda cemaat elbette dürüstanlara gerek şulay bit. Bir ilim alıp kaytasın da, namaz da okumasan yarı, uraza da tutmasan yarı deyip onlara yaramayın şulay bit. Bu elbette nefil, uraza, nefil namazlar turunda söz var şulay yani şu sevapka erişe diyen ma'nadır. Şu sevapka erişe deyip onlara gerektir. Hem şulay her bir öğrenen harifi için şulay yok bir yıl namaz okugan, bir yıl uraza tutkan ecir sevap olur. Her bir harifi sayın, bir yıl namaz okugan, bir yıl uraza tutkan ecir sevap olur deyip. Şulay yok, şeytan için galim min gıybedet kılışıdan kotarak deyip. Şeytan için galim kişi min gıybedet kılışıdan, gadi gıybedet kılışıdan kotarak. Yani şeytan indi odaştıramıyor. O degine gıybedet kılışını indi şeytan odaştırırga mümkün. Şimdi rivayet kilemeydi, birisi gıybedet kılgan eymi. Ama şeytan motor rövüşte kilgen, indi etken, sen peygamber buldun hazır deyip. Peygamber buldun. Indi suyundan kuptan kütken idim indi misini deyip. Kuptan kütken idim misini deyip. Hem indi galim yanına kilgeç, indi galim kişi bile şulay bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra indi bütün peygamber kilmiş şulay bir şimdi şeytan deyip, indi peygamber bula olmayı deyip. Hem indi bine galim kişini şulay odaştıra olmayı. Hem şulay yok galim kişi hikmetli bula. Kişilerge de hayırlı kengeçlerin biri, hem indi kişilerge de hayırlı kengeçler hikmet bilen şişe ola meselelerde. Ona işitkenliğiniz de vardır. Bir kişi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bu. Bir kişi turunda eğitiler, o di 99 kişinin ütirdi di. 99 kişinin ütirdi. Hem de bir vaxtını şulay köngülü yumşardı. Özünün indi naşar işlegenini anladı. Hem kişilerden soradı. Birer kişi bilmiysizmi? Bana kengeç verildi. Birer kişi bilmiysizmi diye. Ona eytiler, şunda deyip bir
g'abit deb keladi. Anda qo'y vaqtda tarjimalarında da dürüst tercüme etilmeyi, onda aytilamına Arapçasını qarasa g'abit, yani g'iybadat qilishi. G'iybadat qilishi yanına onu jiberdiler. Hem ol onda kirdi, yanına kirdi. Bu gil g'iybadat qilishi kishi. Gil g'iybadat qilishi kishi hem onun qo'shina o'tirdi, aytdi, men de 99 kishini o'tirdim. 99 kishini o'tirdim. Endi bek o'kinam, hozir nishlarga da bilmayman. Men endi tavba qila olammi? Alloh taolo meni kechiramikan degach, endi ol gil g'iybadat qilgan kishi uchun endi bu 99 kishini o'tiruv, u endi yer bilan ko'k orasi kabi shulaymi? U endi albatta aytdi, yo'q albatta deydi. Alloh taolo seni kechirmaydi. Bunda endi bu kishi qo'yg'irdi, tushunkulikka berildi. Shundan endi yarardi, alaysa sen 100-chisi bo'larsan dedi. Mana da o'tir. 100-chisi bo'larsan. Ya'ni шығу yo'q bit endi bu. Nisharga bilmay, shundan so'ng ko'pmidir yurgash, ko'pmidir vaqtdan so'ng yonidan kishilardan so'radi. Menga biror kishini ko'rsatgizadi, kengash berilgan. Kengash berilgan biror kishini ko'rsatgizadi degach, kishilar ona ko'rsatdilar. Mana shu yerda bir g'olim yashaydi. G'ayalik deb aytiladi. Masalan, g'olim kishi shulaymi? Hem o şu g'olim yanına bardı, qo'shina o'tirdi. Shundan söyledi, men de bek noshar kishi, ko'p gunoh qildim. Hamda 100 kishini o'tirdim. 100 kishini o'tirdim, o'kinam, nisharga menga hozir nima bir shig'u yo'li bormi? Alloh taolo meni kechirirmikan degach, endi g'olim kishi xizmatli shulay deydi. Hozir endi bunda bo'lasi ish bo'lgan, Alloh qarori kerak. Hamda g'olim bo'laroq u shu xizmat bilan ona anlatıp birde elbette de Allah Teala merhametli, rahimli. Hamdi tüzelürge son tugul yani şulay bit tüzelürge son tugul Allah Teala merhametli, rahimli. Lakin de sen bu yeşil tırgan yer yaxşı yer tugul. Yaxşı yer tugul. Bunda indi kişiler yaxşı kişiler tugul. Hem cemaat anlaşıladır şulay bit. Bir kişi 99 kişini o'tirib u irikte yürüyken 100 kishini o'tirib irikda yuriykan, bu jamiyatda endi tuzib degan so'z tugul. Endi endi ya'ni bir kunda bit endi tag'i bir kishiga ziyon solarga mumkin. Endi yobilib qo'yiladi deyish. Aytdi, mana shu yerda yaxshi kishilar yashaydi. Turgan yerlik bor. Sen shunda ko'chib ket, shunda kishilar bilan yaşa, tövbe kıl, şunda kişiler bilen yaşa, hem de inşallah Allah Teala senin günahlarını keşirir. Hem bu kişi şu yaxşı kişiler yaşayıp turgan yerlikka deb шығып ketdi. Hem de yolda takdiri bilen ama endi ölüm vakti jetdi. Hem o endi şunda vafat buldu. Hem onun yanına düştüler rahmet ferişteleri, azap ferişteleri. Hem rahmet ferişteleri aytdilar, biz onun canını alırga teyiş, biz layıqlara. Çünkü yol mene tövbe kıldı, izgilikka untuldu, hazır izgi jerge barır, şunda yaşarga niyetledi. Biz onu canını alırga layıqlı deb aytdilar. Endi azap ferişteleri aytdilar, yok, biz onun canını alırga teyiş. Çünkü yol 100 kişini o'tirdi, izgiligi yok, biz alırga teyiş degach, Allah Teala Allah yanına kishi ravishida tag'i bir farishtani jiberdi. Hem de onlarga şuşunu şişib berdi. Aytdi, bulay ishlik aytamiz. Bulay ishlik, mana bunda noshar, u yashagan yerlik shulay, bunda yaxshi kishilar yerligi, hem de o shunda o'ldi. Şu oranı ölçeymiz. Eğer indi noshar kishilarga yaqin yerda o'lgan bo'lsa, indi g'azab farishtalari jonni oladilar. Eğer indi yaxshi kishilarga yaqinroq yerda o'lgan bo'lsa, indi rahmat farishtalari onun jonini oladi. Siz olursiz deydi. Ham indi o'lshagandan so'ng aytilar bir tirsak yaxshi kishilar yerligine indi o yaqin bo'ldi ham rahmat farishtalari onun jonini oldilar deydi. İkinci rivoyatdagilar Allah Teala yerga ko'sharga emir berdi deydi.
Allah Teala jirge kuşerge emir verdi, yani bu yakka kuşerge şolay, hem ülşegeç, indi şolay baytıda bir tirsek yakın buldu şu izgi kişiler baratırgan üzere şolay bir izgi kişiler yaşaytıran jirge hem rahmet ferişteler onun canını aldılar diye. Yani bu şolay galimnin hikmeti şolay bir, galimnin hikmeti onun indi cehennemden kurtuluğuna sebepçi buldu. Cehennemden kurtuluğuna sebepçi buldu. Şolay yok, bilimli kişi şu dünyada da türlü efetlerden emin bular. Efetlerden emin bular, bilimi arkasında hem kılgan izgilikleri arkasında. Şolay bir kişi indi bilim alma şu bilgeni bilen hayırlı ameller kılırga tırışa, noşar amellerden tıyılırga tırışa. Şolay Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisindekiler bir vakitla değil 3 kişi yolga çıktılar diye. Bir vakitla 3 kişi yolga çıktılar. Hem yolda barganda iş buldu, hem onlar bir tağ kuvuşuna kirip şunda tün kunarga uyladılar. Şunda tün kunarga uyladılar. Tağ kuvuşuna kirdiler, hem şunda yuklaganda tavuş kildi. Tavuş kildi, hem uyansalar tağdan zor toş tegerek düşüp bulardan kire tırgan urunların qoplap koygan. Kire tırgan urunların qoplap koygan, yani indi şağa olmuyorlar. Bu elbette indi iliki vakitte bulgan haber hal şoy bir cemaat. Hazır bulsa indi tege soltu oyunu olur eydi alay, şoltaratır eydi. Служба спасения, biz şunda застряли. Deyip şoltaratı verip eytirge bulur eydi şoy bir. Lakin indi bu iliki vakit telefonda yok, indi şoltaratıp da olmuyor. Onlar indi etip qaradılar, şağa olmuyorlar hem şunda oturup kengashdilar. Nishlarga degash, shunda endi birisi aytdi, bizda ixlos Alloh taolo rizoligi uchun qilgan amallarimizni esga tushirib duo qildik. Yani ixlos uchun ko'ngildan ishlagan izgiliklarimizni esga tushirib Alloh taoladan duo qilib, Alloh taoladan so'rayib, endi Alloh taolo yardamin berir deb shunda birinchisi boshladi. Ya Rabbim deb mening qortaygan ati-anim bar edi. Hem men ishdan qaytgach eng birinchi deb ularni oshata edim. Ondan so'ng endi o'zim oila ahillari oshi edi. Bir kunni ishda tutqorlandim. Hem men ishdan tutqorlanib qaytdim, ati-anim yo'qlagan edi. Hem eng birinchi odat bo'yicha ularni oshata edim. Bu yo'qlasalar da ularni uyattirgan endi shitinsindim. Ularning yonida o'tirib uyanganlarini kutdim. Hem shunda bolalar osharga so'radilar. Men ularga da osharga bermiş indi. Eng birinchi hurmatli ati-animni ko'rsatdim. Hem ondan so'ng ular uyandılar. Men ularni oshatdim, ishirtdim. Onlar indi bolalarıma, oilama o'zim oshadim dey. Ya Rabbim Allah, men buni ixlos ko'ngildan qildim. Shu amalni shuni qabul etgan bo'lsang ya Rabbim, shu og'irlikdan bizni chiqarsan edi deb duo qildi. Ham shunda tosh biroz ko'chdi, lekin hali shag'arliq tug'di. Shundan so'ng ikkinchisi so'z boshladi. Men ikki tug'an singlim bor edi, Dvayratnoy. Men uni bik maq yaratdim. Ham endi ona uylanirga tiladim, lekin u meni keri qoqdi. Ham bir vaqtni ular og'ir holda qoldilar. Ham shunda u mendan kelib 120 dinar ақша so'radi.
120 dinar акча сорады. Мин аңа шушы кияүгә чыгарга риза булсаң гына сиңа бирәм дип акчаны дидем. Һәм инде шушы акчаны алды. Шуннан инде Аллаһ ризалыгы өчен миңа кагылма дип әйтте. Һәм мин Алла Тәала ризалыгы өчен, я Раббым, синең ризалыгың өчен аңа да тимәдем һәм акчаны да анда калдырдым. Акчаны да аңа калдырдым ди. Я Раббым, мин ихлас итеп шушы гамәлне кылдым, кабул иткән булсаң, безне шушы авырлыктан чыгарсаң иде, ярдәм итсәң иде дип дуга кыла һәм таш тагы бераз күчә, ләкин әле кеше чыгарлык түгел. Булар чыга алмыйлар. Шуннан соң өченчесе башлый. Мин ди кешеләрне яллап, кешеләрне эшләттем. Һәм эшләре тамамлагач, хәдистә килә бит, тире киткәнче акчасын түләргә дип, шулай бит, бөтенесен дә эшләгән хакын түләдем. Арасыннан берсе әйтте, мин эшләгән минем хак әле алмыйм хәзергә, синдә турып торсын, соңрак инде килеп алырмын. Һәм аның boylığı dik durmasının için ben indi sarıklar alıp şuşu sarıklar aldım. Hem de çok diyana yıllar uzdu değil, çok diyana yıllar uzdu. Hem mesela şimdi listeler yıllar şuna bu kişi bir günde kildi. Bir günde kildi, eğitti. Ben sinde işlegen idim, sinde kaldırgan idim. İş hakkın şunu alırga kildim digeç. Ben ona күрсәттем, менә анда сарыклар бар бит. Ягъни дистәләр еллар узган сарыклар үрчеп, инде күбәйгәннәр, бер көтүгә әйләнгәннәр. Бер көтүгә әйләнгәннәр. Менә бу синеке дип әйттем. Бу синеке алып кит. Ул әйтте, син миннән көләсеңме әллә? Мин бит моны хәтле калдырмадым. Инде бу шулай үрчеде, бу бөтенесе синеке, инде алып кит дидем. Һәм инде ул шуларны алып китте. Шулай я Раббым, синең ризалыгың өчен кылдым. Инде кабул булганса безгә ярдәм итсәң иде дип дуга кыла һәм таш тулысы белән ачыла һәм алар чыгып юлларын дәвам итәләр. Монда инде җәмәгать шулай ук дәрес булып тора, шулай бит әти-әнигә хөрмәт, шулай бит әти-әнигә хөрмәт, әлбәттә Коръәндә дә ул турыда әйтелә, шулай бит Алла Тәаләгә тиңдәш кылма һәм әти-әнигә яхшылык кыл дип әйтә. Алла Тәаләгә тиңдәш кылма, иң беренче Алла Тәалә хакы шулай бит. Икенче урында инде әти-әнине хөрмәтләү. Һәм әлбәттә монда җәмәгать дөрес аңларга кирәк. Менә әти-әнидә инде улайган сайын, шулай бит, улайган сайын балага әйләнә, шулай бит, бала кебек була. 80 яшьтән узгач, әйме? Һәм инде әлбәттә әти-әнине хөрмәт итәсе, каршы, каты, төксө итеп эндәшүдән бик саклану кирәк. Шул ук вакытта инде 80-90 яшьлек әти-әнинең бөтен сүзен дә тыңлап та булмаска мөмкин. Шулай бит? Чөнки инде бала кебек була, шулай бит? Бала кебек була, ләкин монда төп мәсьәлә инде каты итеп, төксө итеп эндәшүдән инде саклану кирәк. Әти-әнигә хөрмәт, шулай бит? Монда тау куышында калу белән генә бәйле түгел җәмәгать, шулай бит? Бу инде бер менә тормышта авырлыкта калу дип аңларга кирәк моны. Кешенең авырып китәргә мөмкин, төрле мәшәкатьләр, проблемалар, чыга алмаслык. Менә тау куышында калдылар бит, чыга алмый торган бер тау куышында калдылар. Кеше дә инде бер яктан чыга алмый торган шундый авырлыкта калырга мөмкин. Шунда шулай менә әти-әнинең хөрмәте шулай бит. Шушы вакытта аңа ярдәм итә. Шулай ук инде икенчесе зинадан саклану, шулай бит, зинадан саклану. Шулай ук шушы өченчесе кеше хакын бирү, шулай бит, кешенең хакын түләү һәм инде шулай башка изгелекләр. Инде безнең шәһәргә, Мәдинә шәһәренә, мин яши торган шәһәргә килсәң, миңа кунакка керде. Һәм күпмедер вакыттан соң, чынлап та инде бу бәдәви гарәп Мәдинә шәһәренә килә, һәм шунда искә төшереп, Пәйгамбәребезнең алейһиссалам янына керә.
hem Peygamberimiz onu konak ite, aşata işirte, eymi hem aşap işkenden son, eyte tağı bir nese kirek mi soramayın. Bir nese telisim, bir nese soruş kirek bulgan bir nese sora. Yani bunda korşunda peygamber, bunda peygamberin duası kabul, şulay bir duası kabul, ku hayırlı eybirler sorarga bulur idi. Bir de cennet turunda şulay bir. Misal için cennette, Firdevs cennette yukarı dereceye eriştirmine deyip şulay bir cehennem utundan kutkarmine deyip. Hem bütün nerseler, hayırlı nerseler sorarga bulur idi. Peygamberimiz Aleyhisselam soradı geç, ol indi aytdı, mina dey bir oturup yürüy turgan birer ot mu, düye mi bulsa yaxşı bulur idi dey. Yaxşı bulur idi dey. Hem şunda ama indi şuşu oturup yürüge birdiler, aybir birdiler. Hem tağı bir nese kirek tugul mu dey Peygamberimiz Aleyhisselam. Tağı bir nese soramıysa mı dey geç, ol aytdı, mina dey bir hizmetçi bulsa yaxşı bulur idi. Uyda bir hizmetçi bulsa yaxşı bulur idi. Şundan soň onu da topşırdılar. Hem Peygamberimiz Aleyhisselam şunda aytıp koydu, sen dey Beni İsrail kavmindagi qorşıqdan da zayıfrak mı idi? Beni İsrail yani Musa Aleyhisselam vaktinde yaşagan qort bulgan bir qorşıqdan da sen zayıfrak mı idi? Güçsüzrak mı idi? Hem indi şunda sahabeler kızıksındılar. Ya Resulullah, nindi qorşık oldu dediler. Nindi qorşık oldu deyip Peygamberimizden soradılar. Hem Peygamberimiz Aleyhisselam söylep gitti. Şuşu Beni İsrail kavmindagi şuşu qorşık turunda Musa Aleyhisselam zamanında Allah Teala emriydi. Musa Aleyhisselam halkı bilen koşup giderge hem şunu halkka aytkeş, şundağı galimler ayteler, bizge vasiyet etip kaldırıldı. Yusuf Aleyhisselam'ın gövdesin, yani vafat şolay mıydı? Vafat, kabrini kazıp, onun gövdesin üzübüz bilen olup giderge, yani kaldırmaska bizge vasiyet etildi, şuna biz indi onu kaldırıp kite olmayız digeç. Şunda onun kabrin bilgisiz idi. Hem soradı, onun kabrin bilmişi var mı birer? Deyip soragaç. Ettiler onu bir qorşık onun kabrin bile, lakin o bizge etmiyor. Şundan sonra da o qorşıkını alıp giderler. Hem Musa Aleyhisselam ondan sonra bizge de Yusuf Peygamberinin kabrin kursetsen idi deyip müracaat edi. Şunda qorşık ayda sen benim de yumuşunu ütemişim, men sana de kursetmeyeceğim. Sen de benim yumuşunu ütesen, bu hatta yani сделка mında şolay bir kararında indi bulay da etse bular idi, değil mi? Lakin indi hikmetli qorşık bular, hikmetli qorşık. Musa Peygamber soruyor, nindi yumuşun digeç, şimdi ey Musa dey, Allah Teala'dan soradı. Cennette Allah Teala meni senin bilen birge kılsın. Senin bilen cennette birge bularga tilayım. Hem biliriz cemaat, peygamberler en yukarı derecede cennette. Şolay bit. Bu akıllı qarşılayın. Şolay bit. Akıllı qarşılayın. Musa Peygamber senin bilen birge bularga tilayım. Şimdi Allah Teala sonra eğer cevap kilse Allah'a da aytam deyip hem Musa Aleyhisselam Allah Teala müracaat etti. Hem şimdi Musa Aleyhisselam Allah Teala etti. Musa dey ol qorşıqqa ayt. Ol senin bilen cennette bir derecede bulur. Deyip. Hem o şu kabrini kursete. Bunda cemaat Peygamberimiz sahabelerge ders verdi. Şulay bit. Sahabelerge ders verdi. Hem adette indi kişi bu dünya bilen adette şikleneydi. Bu dünya için şu adigine
ул атта инде утырып йөри торган ат дия булса, хәзер инде машина төп максат булып кала, шулай бит. Шул инде үй, яхшы үй. Әлбәттә инде аңлыйсың инде булар кирәк түгел дигән сүз түгел, шулай бит. Кирәк түгел дигән сүз түгел, ләкин инде җәннәт, җәннәттәге дәрәҗәләр, җәннәттәге нигъмәтләр тагы да кирәгрәк булырга тиеш, шулай бит. Шулай инде шул гади генә намаз кылдыру хисабына, шулай бит, теге машина алам дип эшләп намаз кылса инде дөрес булмый, шулай бит. Ураза кылса дөрес булмый, шулай бит. Шуның аркасында харамга кирсәң, әлбәттә инде бу дөрес булмас. Дөрес булмас, шуңа күрә менә шушы дөньяны гына түгел, шулай бит, җәннәтне Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, җәннәтне сорагыз һәм Фирдәүс җәннәтне сорагыз. Ягъни иң югары җәннәтне, шулай бит, иң югары җәннәтне сорагыз һәм шулай ук теге сорау гына түгел, гамәлен дә кылу кирәк. Шулай бит. Бер сахаба Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорагач, "Я Расулуллаһ, синең белән җәннәттә булырга телим" дип сорагач, дуа кыл әле дигәч, "Яра, дуа кылырмын" ди. Үзең дә ярдәм ит ди. Үзең дә ярдәм ит ди. Миңа ничек дигәч, күбрәк сәҗдә кыл ди. Күбрәк сәҗдә кыл. Сәҗдә кылу белән, ягъни монда сәҗдә генә түгел, мәгънәсе инде күбрәк намаз укы. Намаз укы, гыйбадәт кылып миңа ярдәм ит. Ягъни үзең дә сәбәбен кыл дигән сүз инде. Үзең дә сәбәбен кыл дигән сүздер. Шушы. Һәм инде җәмәгать белем алгач кеше аңлый, кичкенә генә изгелек не дә калдырмаска тырыша. Ягъни кайвакта инде менә шул ук беләбез бит, хәдистә килә, бер кеше ди юлдан кешеләргә комачаулаган әйберне алып куйды ди, һәм шуның өчен Аллаһ Тәала аңа рәхмәт әйтте ди. Хикмәт бит инде. Кайвакта менә машинада барасың, ашыгыч була инде кайвакта, шулай бит, ашыгыч була, ләкин инде туктап алып куя аласың икән, инде Аллаһ Тәала үзе рәхмәт итә. Үзе рәхмәт итә һәм шулай икенче хәдистә килә, Аллаһ Тәала шул кешенең гөнаһын кичерде. Янда берничә шундый охшаш хәдис килә, ягъни кешеләргә комачаулый торган, кешеләргә зыян килмәсен дип, кешеләргә килә торган зыянны алып кую. Монда юлдан булсын, бүтән авырлыклар да булырга мөмкин, шулай бит. Менә шушы кичкенә генә изгелек дип түгел, шушы кичкенә генә изгелеккә дә игътибар итәргә. Шулай беләбез, бер кеше этне ишергән өчен, этне су ишергән өчен Аллаһ Тәала аның гөнаһларын кичерде дип килә. Шулай бер кеше сусап, шулай доладан бара, суы бетә, бик әлсери, хәле бетә, инде үлем дигәндә бер кыйга барып җитә. Һәм шуннан төшеп кыйдан су эчә, су эчеп менсә, караса бер эт килгән һәм әйтелә инде җирне казып юш җир ялый, ягъни телләре асылынган, әлсерәгән һәм инде шушы кеше әйтә, мин ди менә шушының кебек авыр хәлдә идем. Ягъни этнең хәленә керә дип әйтә, шулай бит. Мин дә бит әле шушының кебек авыр хәлдә идем дип кире төшеп, анда аяк киеме белән ди шушы менеп су эчерде. Һәм инде шуның өчен Аллаһ Тәала аның шушы гамәле өчен гөнаһларын кичерде. Гөнаһларын кичерде, ягъни кичкенә генә дип карарга ярамый. Әз генә изгелек тә җитеп җитмәскә мөмкин кай вакытта, шулай бит. Изгелек эшлисәң, гөнаһларың да бар, үлчәүдә әздән генә калырга мөмкин. Шуңа күрә кичкенә генә изгелек димәскә, яхшы сүз дә садака дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, шулай бит. Яхшы, ягъни кичкенә генә изгелекне дә калдырмыйча эшләргә тырышырга кирәк. Шулай ук бик гыйбрәтле сахабалардан килә, бер гыйбадәт кылучы турында, әйтелә инде 10 ел бикләнеп гыйбадәт кылды. 10 ел бикләнеп, дөньядан аерылып гыйбадәт кылды. Һәм инде шулай ук менә бу ислам динендә теге монахлык юк, шулай бит. Монахлык юк, һәрбер әйбердә урталык кирәк. Менә монда да икенче ягы да күренә инде монда. Шуннан соң бер көнне ул ашарга алырга дип инде шәһәргә төшә. Һәм шунда бик
матур bir kızga күзе төшә. Күзе төшә, гашыйк була да, һәм зинашы дип әйтелә инде, шуның белән 8 көн зина кыла. Bir яктан инде 10 ел безнең динебездә өйләнү шулай бит, өйләнү бар. Yani урталык инде һәрбер әйберләр, гыйбадәттә дә, дөньялыкта да, ахирәттә дә. Һәм инде бу башта bir кырый булса, монда инде икенче кырый хәзер. Икенче кырый һәм инде шуннан соң чыга бу. Һәм bir җирдә кич белән bir җиргә урнаша. Әйтелә инде анда 7 фәкыйрь кеше була. 7 фәкыйрь кеше һәм шушында bir kişi, bir boy kişi gün sayın şuşa 7 kişi gil 7 kişi indi bular. Şunda yaşaylar bir boy kişi gün sayın 7'sine her birisine birer lipyoşka, leveş alıp gelip onlarını aşata taramalar. İzgilik deyip şulay. Hem bu kilet günü korangıda şular yanında otura гадәттәгечә теге boy kişi 7 leveş, lipyoşkаны алып килә, өләшә, һәм бу 8-нче булып утырды бит инде. Бу ала һәм тегендә берсенә җитми. Берсенә җитми, шунда инде тегесе миңа җитмәде бит ди. Бу boy әйтә инде гадәттәгечә 7-сез 7-не алып килдем. Инде мин ни пришом. Шуннан соң инде караңгы, тегене күрмиләр. Ул әйтә инде, чынлыкта мин менә читтән килгән кеше мин алдым дип, шул липёшканы хакын кайтара. Шуңа бирә, үзенә дә тамагы аш, шулай бит. Һәм шуннан соң аның ул вафат була дип әйтелә. Вафат була дип әйтелә һәм шунда аның үлчиләр гамәлләрен үлчиләр. Bir якка инде 10 еллык гыйбадәте салына, икенче якка инде 8 көн зинасы кылган, зинасы салына һәм гунахы күбрәк булды дип әйтелә. Гунахы күбрәк булды дип әйтелә. Шунда инде фәрештәләр эзлиләр, изгелеге юкмы дип, һәм теге bir липёшканы алып килеп, инде салалар изгелек ягына. Изгелек ягына һәм инде изгелеге үстен чыкты дип әйтелә. Изгелеге үстен чыкты дип инде әйтелә. Һәм әлбәттә bilim algan sayın kişinin niyeti de dürüstlene. Şeytan türlü yollar bilen bizni adaştırıga tili. Kişi başta dinge kilgençe dinni ağır etip kürsete, kaplalı etip kürsete. Şulay bit. Namaz okusan, turmuşunu alıp barmıysan, alıp bara almayacaksan, deyip indi pensiyaya şuna kişiktire şulay bit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bit. Cehennemge elegüşçilerinin kubisi deyip musavvifun nerede? Yani sevfe sözünden sonartuşular bu aynı tatarşa. Sonartuşular yani sonra tövbe kılarman, sonra izgilik kılarman, sonra günahtan tutarman, pensiyaya çıkkaş deyler. Lakin indi ölüp giteler, sonartalar, yetiş almışı kalarlar. Hem şunun arkasında cehennemge elegeler. Şuna göre şuşu başta indi şeytan ağır etip kürsete dinini şulay bit, anları son şulay yok, namaz okuy başlasan teheretin bozuldu deyip indi şulay şirk kirtirgen atışa şulay bit, yani türlü vesveseler kirti. Hem indi bunda da buna g'ilim kirek. Hem şulay yok indi niyetlerimizni yani ihlaslıklarımızın niyetlerimizni bitirge tırışa. Yani bir yaktan izgilik başta işletmezken tırışa şuna bit. Eğer işletsen de riya yani kişi kursun için deyip işlerge iterge tırışa yani şuna yönde hatta mine galimler de iteler bilim ola başlagança de niyetlerimiz dürüst değil. Yani türlü niyet bilen bilim ala başlaran mümkün kişi. Şöyle bir kişi bitinde. Her bir kişi
Lakin diye gıylem niyetimizni dürüstledi diye. Gıylem niyetimizni dürüstledi. Yani bilim ola indi niyetlerini de dürüstledi. Niyetlerini de dürüstledi. Çünkü şu ay indi Kur'an ayetleri kile, hadisler kile şulay bir dürüst niyet bilen amel kılana degen şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybretli hadisi var. Şu ihlaslılık turunda yani dürüst rəvində riya bilen kılgan amellerinin kabul bulmağı turunda. Bir vakitni bir kişi Abu Hurayra yanına kile. Abu Hurayra raziyallahu Peygamberimizden ilk hadisler topşırışı şulay bir. Hem eyte min senden de Peygamberimizden işitken hadisini riya turunda hadisini işitirge dikildim. Şundan sonra Abu Hurayra sünnatta değil, min Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini işittim. Min onu hazır sana söyleyecekmin. Di haminde biraz tuttaptır, haminde onun yolda nitip gider gibi şulay. Ağır halde kilindi. Şundan sonra tağın onuna kile hem min sana şu hadisini söyleyeyim di. Haminde tağı şulay uylanıp koydu di. Hem üçüncü mertebe şulay. Hem şundan sonra söyleye başladı. Min Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işittim di. Cehennem uta qabınıp gide üç türlü kişiler. Yani en birinci cehennemge kiretirgan kişiler. Birincisi de galim kişi. Galim kişi, ilim kişi hem bilim algan, öğrenen, hem de kişilerini üretken, hem Allah Teala kıyamet günündekiyle Allah Teala karşına basa, Allah Teala ona ite, min sana de gıylem birden. Min sana gıylem birden idim, sen o gıylem bilen nişledin digeç, indi ol ite, min de o gıylem bilen kişilerge ne okuttum, kişilerini ürettim, senin rizalığın şimdi. Lakin de Allah Teala kumullerini bölüşü, Allah Teala ite kezzepte. Yani sen aldalıysan, sen baratik kişiler moktasın üçününe gıylem ürettin. Yani kişiler moktasın üçün, yani nindi bu bilimli deyip etsinler üçün gıylemini ürettin. Hem kişiler seni moktadılar. Yani moksatın kişiler moktasın üçün bilim ürettin. Hem de dünya işimine hem de kişiler moktadılar. Yani moksatına eriştin. Lakin indi senin izgiliklerin kabul tugul. Hem eytir onu da cehennemde atırız. Hem eytiler onu da 100 tüben alıp barıp cehennemde atırlar. Yani 100 tüben yani tüben sitilgen degen haldeyin. Şöyle bir kişi oyakta yürüyor. Şöyle indi biz tübençilik kılabız. Başımız bilen secde kılabız Allah karşısında. Şöyle Allah karşısında tübençilik kılı indi o zor derece kirisince. Yani bunda indi şiirden üstürüp yüzü bilen cehennemge taşlarlardı. İkinci kişi boy kişi. Boy kişini kıyamet günde getirirler. Hem o sadakalar birgen şulay. Şimdi Allah Teala soruyu min sana di boyluk birgen idi. Sinler seçledi digeç. O eytir min di sin birden boyluk. Sadaka etip birgen. Yani muhtaçlarga, fakirlerge şuşu buluştum, yardım ettim. Onlara sadaka verdim. Senin rizalığın şimdi. Lakin Allah Teala kumullerini bölüşü Allah Teala ite sen de aldalıysan. Sen de kişiler bu nindi yumart deyip etsinler işimine mınıştırdı. Nindi yumart iken bu deyip etsinler işin işledim. Yani dünyalık işimine yani kişiler maqtasın için. Hem kişiler şulay eyttiler. Yani nesetiledim, şunu oldun sen dünyada, lakin indi kabul tugul, hem de onu cehennemde atırız deyip eytir. Allah Teala hem şulay 100 tüben sitilgen halde cehennemde atarlar. Üçüncüsü
şehit kişi. Şehit kişi hatta indi şuşa özünün ilim, vatanın soqlap, hatta indi en kadirli bulgan canın bergen. En kadirli bulgan canın bergen, hem şula yok. Allah Teala karşına gelir, aytır, Allah Teala sorar, sen güç kuvvetini nerseye kullandın degech, o indi aytır, men senin yolunda kırıştım. Hatta indi ölgençi. Ölgençi canım çıkkançı, senin rizalığınçı. Hem indi Allah Teala aytır, sen aldalıysan. Sen aldalıysan, sen bari kişiler bunu deyip batır deyip aytsinler için işledim bunu, hem kişiler şulay ayttiler. Yani maksatım dünyalık kınaydı. Dünyalık kınaydı, kişiler maktasının için neydi? Hem kişiler maktadılar, hem senin izgiliğin kabul tugul, hem de cehennemge atığız deyip, indi o yüz tügen cehennemge atılır. Yani bunda da cemaat, tışkı yaktan qaraganda, indi ilim biru büyük zor derece, şulay büyük zor derece, hem bile bizim de ilim bilen amel kılışçılarının izgilikleri de ilim bergen kişiye üstelip tura, şulay üstelip tura büyük zor derece, lakin indi bunda aytilgan niyetleri, ko'ngilleri şirik bo'lgan. Ko'ngilleri şirik bo'lgan, şuna indi bu izgilikleri kabul tugul. Şulay yok sadaka biru, şulay yok izgilik, şulay bit şuşa kılgan izgilik, şuşa yerden bitken için sebepçi bo'lgan için ona da izgilikler keler idi, lakin dünyalık için buna bulgan kişi maktasın için, kişi kursun için buna hem indi şulay yok kabul tugul, hem üçüncüsü hatta en kadirli olan canın bergen. En kadirli olan canın bergen, hem şulay niyeti dürüst bulma arkasında bu kabul tugul. Elbette cemaatında dürüst anlarak gerek, dünyada derecesiz bulurga diyiş diyen söz değil, şulay Müslüman kişinin dünyada da dereceli, özünün derecesin, gururluk diyen eğer var, tekebbürlük yaramış şulay bir. Hem Peygamberimiz mesela şu riya turunda söylegeç ettiler ya Resulullah koy vakitte de kişi nedir izgilik işliysen kişi maktı nasıl nişik buladı geç bu di Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti bu di Müslümanga dünyada bulgan erişken şartlık değil yani niyeti dürüst bulsa indi bu dünyada da yaxşı örnek bulara indi Müslüman kişi dereceli bulsa o indi nur üstüne nur. Bunda indi elbette söz var ko'ngildagi uy, ko'ngildagi niyet turunda, niyetli dürüstlük turunda hem elbette bu dünyada da dereceli, ko'rkam, matur itib yaşarga Müslüman kişi tırışırga teyiş hem elbette niyetli dürüstlük Allah rizalığı için deyip şu cennette kirüge sebep bulsun deyip cennette derece ko'tarilüge sebepçi bulsun deyip izgiliklerini kılarga teyiş buladı. Şulay yok ilim alı hem ilim biru o kişi ulgeç de izgiliği devam ete. Ulgeç de izgiliği devam ete. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete kişi ulgeç de amel defterleri yapıladı. Kişi ulgeç amel defterleri yapıla yani biliriz isen çağında kişi izgilik işlese onu yaktağı ferişte şunu yazıp yaşmayı bit. Eğer indi kişi günah işlerse sol yaktağı ferişte yazıp koyar. Kişi ulgeç indi o yaxşılık da işleyemiyor, naşarlık da işleyemiyor. Şuna göre de amel defterleri yapılar. Lakin üç türlü kişiden başladı. Üç türlü kişiden başka yani üç türlü kişinin ulgeç de izgiliği devam eder. Ulgeç de izgiliği devam eder. Birincisi sadakatul cariye. Sadakatul cariye degeni devamlı sadaka, devamlı izgilik. Devamlı sadaka, devamlı izgilik. Yani kişi bütün kişilerge faydalı birer narsa kaldırsa, kişiler şundan kullanğanda şu kişiye ecir savabı barıp dura, isen çağında da hatta ulgeç de ecir savabı barıp duracak. Misal için kişi bir jimiş ağaçı oturtup kaldırayken şulay bir şu ağaçının jimişin aşağında olma ağaç oturtamında mileş oturtamı yani faydalı jimiş ağaçı oturta özü ölse de şu ağaçın jimişin aşağında ona izgilik barıp durar. Çünkü indi o oturtup kaldırdı. O
şuşu işini işledi, o sebepçi buldu. Sebepçi buldu. Hem hatta kişiler, hatta kuşlar, hayvanlar aşasadı. Misal için mileş oturup kaldırırken kış günü yozga tava azık bitkeş, yani kuşlar oruluğun aşışılar bit. Bunun içinde indi şuşu oturtkan kişiye izgilik barıp durar. Yeki bir şişme, yosata mı, şişmeni remontlıyımı, şuşu şişmeden kullanmanda, şuşu isen çağında da izgilik barıp durar, hatta indi ulgeç de şuşu şişmeden kullanmanda ul kişiye barıp durar. Yeki bir basma mı, kupur tüzütemi, yeki yol tüzütemi şulay bit, şu yoldan kullanmanda, yürgende, kupurdan yürgende şuşu kişiye izgilik barıp durar. Yeki meşit tüzütemi, yeki meşit remontlıyımı, yeki remontlarga üzerinden kup müdür ölüş kürteyken, belki indi 1000 sum bulsa da, 100 sum bulsa da mümkünlükten çıkıp kişinin bulmasına mümkün şulay bit. Şu remontga tüzüklendirüge ölüş kürteyken, şu meşitte gıybedet kılganda, şu meşitte namaz kılganda, ilim alganda, şu kişiye isen çağında da izgilik bara, hatta indi ulgeç de izgilik barıp duracak. Yani kişilerge faydalı neydiler eybir kaldırsa, şundan kullanmanda o kişiye ecir savabı barıp duracak. İkincisi faydalı ilim kaldırsa, yani bir kişiye Kur'an okurga öğretemi, namaz okurga öğretemi, yeki şulay oyunda hayırlılıkka öğretip kaldırsa diye aytilanlar. Hayırlılıkka, yaxşılıkka, belki itip basarga öğretendir, belki yanında bir hünerge öğretip kaldıradır, belki hatta bir yaxşı bir kengeş aytip kaldırar. Şunun bilen kullanmanda şu kişiye ecir savabı barıp durar. İsen çağında hem indi ulgeçte şuşu kılgan gıybedetten, şuşu üretken iliminden ona ecir savabı barıp durar. Üçüncüsü yaxşı bala kaldırsa, yani balanın dünyaya kiliyona etiyeni sebepçi, şulay bir sebepçi kişkine şaktan indi üstüre terbiyeli hem şuşu bala mindigine izgilik kılsa, şu izgilikler eti enisine de barıp durar. Hatta indi ulgenden sonra balalarının kılgan izgilikleri eti enisine barıp durar. Hem indi dua kılsa, yani şulay yok. Biz de indi eti enileri biz unutmuşuz. Şulay bit namazlardan son dua kılırga Allah Teala'dan hayırlı günahların, hataların kişiliğin sorarga şulay bir cehennem utmasakla bir cennetine erişimin sorarga Allah Teala'dan dua kılırga eti enileri biz için vazifa bulup dura. Hem Allah Teala her barşamızga faydalı ilimler onlara nasip etsin. Şular bilen kullanıp, amel ibadet kılarga, şularını başkalarga eriştirip, şunun faydaların dünyada da görürge nasip etsin. Hem de ahirette de görüp, süyünürge, şaklanırga Allah Teala nasip etsin. Hem cennetlerine erişirge, cennetlerde de görüşürge, cennetlerde de birbirlerimizni görüp, süyünürge, şaklanırga Allah Teala her barşamızga nasip kılsın. Dua kılıp Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve etûbü ileyk. Ya Rabbim Allah Teala'da izgi yollarında görüştü, cennetlerinde görüştü.